Hagajing Ialehkai T20 World Cup hapdeng ke New Zealand Persia ke England haba pai shagana ke Ialehkai ke New Zealand kala tit nengkong bat kalala ban kamai adu shis pa san pandai runs naki arpeu over haba pai pat shaga politit jong ke England kirang tit jongka kilala ban kamai adu shis pa an riu peway runs bat hab riu wicket naki kat kandai point lie over hagaba ke England kalala ban pelem ke New Zealand da saw weekend Baleng bagan dengan 6 rem jong ke New Zealand ke Pakistan kadang don Jinkyrmen bani Rung ke semi final lada ke job Persia ke Sri Lanka Henry ke hak penjob Kynhun runs Hagajing Ialehkai sedang juga Indian Football League hapdeng ke Aizawl FC Persia ke 6 hari Hagajing Ialehkai baru artli Kynhun kia kait da Marshigul hadu bukut ke Ialehkai Hagway par ke Ialehkai hapdeng ke Chanmari Persia ke Gokulam Kerala Aba pai shagana ke Ialehkai baru artli Kynhun ki klemla pen ki jar nadu pasdang ke Ialehkai hadu bukut jong ke Ialehkai Hagajing Ialehkai Indian Super League hapdeng ke Bengaluru Persia ke Punjab FC Hagajing Ialehkai ke Kynhun Ialehkai jong Riki Shabong ke Punjab FC kala khur ke nam job hadin bukalala pen pelem ya ke Bengaluru da Arlanot Hagajing Ialehkai Saudi Pro League hapdeng ke Al-Shabab Persia ke Al-Hilal haba pai shagana ke Ialehkai ke Al-Hilal kala khur ke nam job hadin bukalala pen pelem ya ke Al-Shabab da San Lalai Hagajing Ialehkai Serie A hapdeng ke Parma Persia ke Cagliari Hagajing Ialehkai baru artli Kynhun kia kait da Marshigul adu bukut ke Ialehkai Hagajing Ialehkai League 1 hapdeng ke Starbucks Persia ke Lens haba pai shagana ke Ialehkai baru artli Kynhun kia kait da Marshigul adu bukut ke Ialehkai Hagajing Ialehkai La Liga hapdeng ke Levante Persia ke Alaves Hagajing Ialehkai ke Levante kala khur ke nam job hadin bakalala belem ke Alaves da Arlanot Hagajing Ialehkai Premier League hapdeng ke Wolf Persia ke Aston Villa haba pai shagana ke Ialehkai ke Wolf kala khur ke nam job hadin bakalala belem ke Aston Villa da Arlanot Badia gini ke Argul kali open tap haga menit ke bahan riu peway pada haga menit ke bakandai pew plus pra